ebifaatha n'abaasa yabigambo obu yabaye bembire okushabira abaana bari omu mahanga ga Middle East okwatebeekanisibwa ba Hayes Recruitment Agency omurerobo wa Kampala. Newankubadde tuli boonoonyi, newankubadde omubiri guno gutukozesa bitanakukola, n'Omukama Katonda tukwate weki atwate wekisa akwate kwabo ne ku gavumenti yaffe e Uganda batwatukwe kwekisa batuyambe bamanye nti abaana baffe gye bagenda beetaaga freedom, abaana baffe gye bagenda beetaaga okubagoberera bamanye ekye bakola. Tusabire abantu baffe bano abakampani banange mu Uganda ekyamazima emirimu teriimu, ate n'abo bagirina baagala kufiirako ku mirimu egyo. Tubasabire tubeere n'omutima ogwo gw'ekisa. Naye wulira halo Musumba, kati kino kye bankoze mpulira njagala kufa ufaayi. Bwe baba kye bakukoze tekyakusse kitegeeza tekitta. Kati gwera bw'oyagala okubayambako wette. Nze siiza kutuuka ku level ekuyambako. Bw'oba onyigiriza ng'onyigiriza bya ddala nyigiriza kiggwe, naye siyinza kukuyambako ate onyigirize. Abari okutwara abaana heeru hoona nibagira ngu nibagamba nabo bakwatanise na gavumenti okureeba embeera ei barimu. Social development ne kakasa nti omwana takaligira yagenda yehandikiise turikumanya ahu yaza ahari kuza kukora ine contract nakumara obwire bukingana ki, kandi ekyo nikiraba omu embassy ya Uganda eri omu ihanga rya Dubai. So kwakugira ekyabaho kyona embassy neba eyigwire kandi n'ekindi nene coordinating n'abantu boona representatives ba areas zona abantu abutwaleba nebutwatwala eriizooba babajja abaana balenjire 50 bingi twabatwala omu mahanga ga Dubai na Abu Dhabi. Tulina okwikiriza omu ruhanga ngu naza kubalinda abakuume na n'emirimo ei baraze kukola mazima eriyo. Twabatwala omwanya ogushyikiriire kandi n'emyanya ei baraze kuraramu yoona twamanya ngu yoona bagitebeekanise. Hariho abaana baaba nibatwarwa heeru y'ihanga kandi twagambaho nabo. I want to thank ACE Recruitment Expert for trusting me because I have ever landed in the hand of a buffalo, someone who ate my money and I failed to go. And really, ACE Recruitment Expert, they are the best. Ekiri kuntwala kuli abaana nenda kyusaamuku obulamu bukyukemuku obulamu tubute ku level eyindi tuyiriibe ekimala nze ntemye aye ndibakuliza mwena Hayes n'ensonga yonka eyinza okola ku nsonga do obulamu bwaterera. Ebihandiko bya United Nations nibyoreka ngu omwaka gw'2020 Abanya-Uganda 78,240 nibo babire nibakorera omu mahanga gaheeru. Gasha kwa Jimmy Muhumuza.